Es así ahora. ¿Sabes? Es así, cuando muchas veces quítate algo, a lo primero lo ves como... Minutu bat, ¿Sabes? Si uno va a abrir algo. Luego te lo vas creyendo mejor. epaileak mesedez zuen postutara. Anda despistado de la mesa, ¿eh? Anda despistado de la mesa, ¿o qué? ¿Está? Antza 25ko arratsaldeko saioko bigarrengo txanda gaude. Jasotze altzatzeko atalarekin hasiko gera. Pisua jartzen dezutenak 60 kilo barran Erika Sánchez-entzat. Prest, Mara Monasterio. Erikak pisu gehiago eskatzen du. 65 kilo barran Mara Monasteriorentzat. Prest, Ainhoa Urkiola. Marak pisu gehiago eskatzen du. Eta 5 kilo barran Leire Urkiolarentzat. Prest, Erika Sánchez. Erika pisu gehiago eskatzen du. 68 kilo barran Mara Monasteriorentzat. Prest, Lore Mendizabal. Zarliona. 68 kilo barran Lore Mendizabalentzat. Prest, Leire Urkiola. Lore Mendizabalek pisu gehiago eskatzen du. En plan, ¿qué pasa? Está acostumbrada a seguir un minuto para que un minuto se va. Qué bueno fue. Eta 8 kilo barran Leire Urkiolarentzat. Prest, Erika Sánchez.
Altzaldiona. 78 kilo barran, Erika Sánchez entzat. Prest, Lore Mendizabal. Altzaldiona. 70 kilo barran, Lore Mendizabal entzat. Prest, Lide Mendizabal. Altzaldiona. 70 kilo barran, Lide Mendizabal entzat. Prest, Ane Grijalba. Lidek pixu gehiago eskatzen du. 70 kilo barran, Ane Grijalbarentzat. Prest, Mara Monasterio. Anek ere pixu gehiago eskatzen du. 71 kilo barran, Mara Monasteriorentzat. Prest, Lore Mendizabal. Bai. Altzaldiona. 71 kilo barran, Lore Mendizabalentzat. Lorek pixu gehiago eskatzen du. Eta 12 kilo barran, Lide Mendizabalentzat. Prest, Leire Urkiola. Altzaldiona. 72 kilo barran, Leire Urkiolarentzat. Prest, Mara Monasterio.
Altzaldi ona. 72 kilo barran Mara monasteriorentzat. Prest Ane Grijalba. Marak pixu gehiago eskatzen du. Hirurogeta hamairu kilo barran Ane Grijalbarentzat. Prest Erika Sánchez. Altzaldi ona. 73 kilo barran Erika Sánchezentzat. Prest Lore Mendizabal. Altzaldi ona. 74 kilo barran Lore Mendizabalentzat. Prest Ane Grijalba. Altzaldi ona. 74 kilo barran Mara monasteriorentzat. Prest Ainhoa Urkiola.
76 kilo barran, Lide Mendizabalentzat. Prest, Ainhoa Urkiola. Olvida la ley, Fabián de Canales. Altzaldi ona. 77 kilo barran, Ainhoa Urkiolarentzat. Prest, Ane Grijalba. Altzaldi ona. 77 kilo barran, Ane Grijalbarentzat. Prest, Erika Sánchez. Altzaldi ona. 77 kilo barran, Erika Sánchezerentzat. Hirurogeta hamazazpi kilo barran, Erika Sánchezentzat. Prest, Lore Mendizabal. Altzaldi ona. 77 kilo barran, Lore Mendizabalentzat. Prest, Miren Galarraga. Lore, bai! Ona, Lore! Altzaldi ona. 80 kilo barran, Miren Galarragarentzat. Prest, Lide Mendizabal. Mirenek pixu gehiago eskatzen du. 80 kilo barran, Lide Mendizabalentzat. Prest, Ane Grijalba. Bai, Lide, bai!
bat kilo barran, 80 kilo barran, ane Grijalbarentzat. Prest, Ainhoa Urkiola. Antzaldi balio gabea. Larogeita bat kilo barran, Ainhoa Urkiolarentzat. Prest, Miren Galarraga. Ainhoa! Antzaldi ona. Pixu gehiago eskatzen dute, 85 kilo barran, Miren Galarragarentzat. Prest, Ainhoa Urkiola. Antzaldi ona. 85 kilo barran, Ainhoa Urkiolarentzat. Prest, Miren Galarraga. Antzaldi balio gabea. 88 kilo barran, Miren Galarragarentzat. Azken bi antzaldiak Miren Galarragarentzat izango dira.
Altzaldi ona. Laurogeita hamabi kilo barran Miren Galarragarentzat. Laurogeita hamaika kilo barran Miren Galarragarentzat. Altzaldi honekin bukatutzat ematen dugu